megalayapost.news. Kumshibenta berkan mau burom ya kasengi jong kilong kami lani ka International Women's Day ka kunun seng sain perthai ka parti BJP jong ka jalan Meghalaya da jing set hem ka larakhe ya kan ya sengi da ka belum langi kenthai na ki benta bopher pher jong ka sor nongpo hapo Gladden Tower nongpo bala pelong ya kan ka jing rakhe ya ka International Women's Day hakan ya sengi layok sengo ya ki jing kren na kinong kren bopher pher ki baketup ya ka kong dari hun marbanyang kong maren maring Kong Sumitra lalu berkat Presiden Joka Mahila Morcha kajela kakong Suzuki Pariat hakaba kila ai kijing kren halo kijing persang bernai beteng jong menteri rang badu kari Narendra Modi ban pun kubor bar kentiu ya kijing im jong kikenthai hakari hi bar kowei habakren hakan gasngi kakong Suzuki Pariat kalakren sapang kajing sanya bak kajing i kaba menteri rang badu udon ya kilong kemi kajela Meghalaya kalau ongru baka parti haka kerdan pedeng bat jela kadon sibun kijing temu na bantaban pun kubor iki kenthai ha Meghalaya bat kalakar patru ya baro ki para kenthai di balapoi ya kajing alang bakin ai ya kijing kersan ya parti ban perus pa ya kajing im jong baro hakan ya kajela Meghalaya tarik uni u benai march kajing long kenthai jungi kajing men jungi kade man kasni it is every day we do our work, every day we celebrate being a woman. It's liberating, being a woman. And I'm so proud to be here and privileged to be here, honored to be here among you all beautiful women. Not forgetting the men who has been supporting us, all of us, Nadu Bastang, like everyone, father figure, husband, brother. So I thank you all. Happy Women's Day. Thank you. Kamtam ya katay ka financial empowerment ya kayo kakwat hapo kiyeng kisem kijongi tingahi kaway ngade kaway kalong kami kaba nget. I believe in charity begins at home nganget ba ki babaha ki sedang nalaying delada kum kakmi ngakum kakmi nga sedang nalaying ban yalam ya kikon kijonga hangta kanwan kata kajing baha ha kisnong namarman la kiyeng ki baha kisnong ki baha kikiu batlada kisnong kikiu ka ri hi barok kawe ka kiu kata kade kajinget ha kajonga tina kata kadaw nga sedang ya kini banseng ya kini kikam lajong hapo kisnong kijonga te ngan suya thok kendiat ita ikam iba kunongin yang yarap ya ki paralong kemi ban penkiu ya kayo kakot lane kata ka economic lane financial empowerment ya ki paralong kemi jongi kawai kadai lengba ka jing tre jongi lengba jong kini ki self help group apo ki chnong ki jongi tenga dei kawai na bat ya kane ka kam jong kum ka president jong ka CLF kamut cluster level committee kabadon hapo federation kamut kabadon ki group hapo ketiga hapo boy rembong cluster te hangte hapo boy rembong kata kawai ka cluster kabadon kumba khatlai sinong ngabat kum ka president jong kita ki group te kini ki group ngiyale kuno ngiyak tere tu rengkat bat kane ka scheme kabawan na po NRLM baro piadon group na ya ngiyadon ha group na ngidon hapo ka group ka ba? Hapo ka NRLM kamut National Rural Livelihood Mission. Mano bawan ra aya kane ka scheme. Kadai ka bawan na Te kumbala ong Madam Suzuki mene kadai ka ba? Ka central scheme ka ba Prime Minister jongi Narendra Modi ai sya ki para longkem sya kini ki longkemi. Kerpang kane ka scheme kadai na kabenta kilong kami kanang ban penkiu ya kayo kakot jongki te hang tu hapo group ni ale ayu kapoy kapisa dai na hapo group jongi lengba jongki VO na ka CLF kawan ha ka VO na ka VO bat katu kapisa kawan ha ki group silak sipo dai na silak sipo kawai ka ka group niya yo te ya kane ka pisa pat ngile kumno ngiya simram nang tu ngi sen ya kikap lajong ya aja chumi bikin te ya kata ka Women's Day kade ka important ha
baka perthe menta kadang syai di khamat regimen barin jongi pere kila ai burung upai kathe bangi ni de kita ki bapya ya kerja jongi syakmat kadina kam de ne kata ka ke ke bangi ni poi perkhat de odan nyo ada ni perkhat plan kita ki barin ki kham start ya kata ka modernization jongi menta kabaan ko bani thu ye fi ko member jo ka BJP ne karpa liwi pe para kenthe ki badon ham ni Baslob ha, but I kata ka skor ko chong pikhin dia, bapinyo snow ki ba ka party ko jongi ka lale na bentaki, lokme ki jongi, ki badon po ka ne gajala. Na prem jong pi donam dan ne ki balayo ya kata ka ujwala yojana. Donam dan na prem jong pi ki balayo ya kata ka gas free. Donam dan. Radam. Pipidon subhasa ai keteng mo. Nama kino ki balayo yang kita ki bayade bat ka scheme kabaan prime minister joni ngapa bansung kerteng jupi ko so bahasa ai kerteng jupi ya ka te damdon jo ki scheme ki ba yade bat ka scheme jong ka BJP ha ka bai ai ya ki yem sheki beduk na pren jupi donam dan ki balayo kata ka yem ka bawan nante na national ko ka scheme pi kilong kume donam dan ki balayo ya ka yem Layo, sa ay ketek mo. Tiyan ako pagkali sa kumay, pirayo rin palayo niya. Ya ka scheme, jong makot ka kiya, Ayushman Bharat. Layo rin palayo ng kakat. Katakalong banyarab, ya gitu bibasa hospital. Banyo ka jing kersan, nakasorka. Kanang bakanungton kata ka jing deko, haka, kot ka kiya. Ladon na prem jupi ki balayo ya ka Ayushman Bharat ka. Ayo. That's nice. Sa sikap tim ko aban pensya pi hamia. Ba ka party BJP ke ne gawin ne kita ki party. Ba hapo ki kindet slim. Pilaya i ki jingkala hapo kari. Niyo yo prime minister jongi obasrutu ya kata kajing syutam jong ki beduk. Namar andala dok ki berione kan lagu kam kam pelien. Wat ki bahin bahasem ki badai ki jong ni ru ki pekra. Yo ni kumpan. Ti lemba ki skim jong modi. Ngatarai shibut ki lok bi ki layo ya kata ka kabuk siat ban pendon kam ya ki ha ka jingim jong ki baman kasni. Prime Minister Joni mdera beito tangkari hindre da kapathai baro kowe ngasorong banong ba as a member of the BJP I belong to the party where it is known in the world as the world largest political party. I'm very proud to tell you all like our Prime Minister is Narendra Modi. He is the global leader right of now. Takadaw nga kapal ini pagibig lokmi subaban ban one ban register ini de ban shimi membership joko BJP nama kino kita ki scheme ki badai joko BJP kinyat nakati jong pi shikiwi pat ki pamyo ya ka ngismongo bangiyo kini ki team jongi ki ba wat hakami ke yong wat haba kiba yaisha hindi ban long kiba yale ban yarab iwe ban kentiu om bangin penhiari hindi ban penkiu yaki hindi ban ai kiti kaman kiti kadiang ningkong hindi ban ai kublay yaw prime minister jongi Narendra Modi ji ha ka jiksa jongu bawlala ban penkiu yaki kikenthai ha ka por badam kiwe ki party Pisio i ba ki kan take in kieu shabrang pisio i hoji em Pio i de em Dang daw mi de ban long ki ba shampang bangin perkhat janai om tang ba habang yu i agwi ki party bagi songset haki social media ki songset haki surok ni semua ba ho nila yo lut baro nila yo lut
Ndai ni kom ki lam kami ni dei MeghalayaPost.news.